Glamour Gospel Music Production. Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wana malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wana malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ye mosali mautu lo fava iya Yesu Ole tanga tipoti fa alongo Ma fayula na upu Be ao o mayo matangi Malo si mayo tafenga Lo fale u mawa Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Apai tutalia maya upu Maete ulolo to poro inga Ewa yitua yutalinga Itelo ma elango na upu ole poto E oiloloto Ewa yitua yutalinga ile poto E oiloloto Leo leo yete oil fauta uta Ina iya lavea iti ay maya laleanga Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ole one one orm tafanga Efso wa ielema wa ai fatena Romo langa te ane fau Inuwa ole papa Ani mai omatang mafa Marue rue fale anga inga Pa ua idea Manusi pala inga Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolonga Elepa ulamba Elepa ulamba Hey.
Ia, whatalo whātu le maenga o le auli, ia, e le tātou whakalame o le soul food, mo oe le auli mata mo fie, a auli manuia, i le alofa, malanga leo le atua le o tātou o lia mai fo i le nei au auli au le lei, au auli o le aso lulu, aso lua sumatasi le neo le maasina, mua nei fo i tau sanga lua olu ono tātou iai, i o te whape atu, tā lofa lava, o falo fatu le malu tātou tunu ma lo le soifua ma lo fo i le folau mai lava i le tai ao ana le la se pa ia le nei au uli matango fio tātou iai i ele tua lona fai vavenga o lona le lei o lona mata isau le o tātou wheloa iai i lungo pe au nganu le ea tu sai fai ma tātou kalame soul food po o se me ai whananganga mo oe ia maa o fo i le nei au uli au le lei o tātou iai se furu mal fami nute o te ene le tu lai lua tatu teimi le ua iai i nei i New Zealand ia ai mai sei la tō mafuta mai isi atunu ese tatu teimi kai pe Australia Amerika ia o ngei la Wellington a New Zealand ma Samunda ia mai isi atunu e kukusa le lei ai same le lei mako kai mi la uli ngei ia good afternoon good morning sibayanga le foko a morning ia good evening sibayanga le foko a good evening ia ko kiki a good night sibayanga na o te whatalo fai te oe kia lawa si tafo nela lange le mau matato pokalame ili sofa malo su keriso o te whatalo fai te wai ia te oe nei a oli talofa malo lange mama ia malo le soifua alo maya tato soul food fo ili nei a oli awana ingalo like le lima matua ai salo le lima kusi lau share faku sa o ale share lo ngatono nei mai aso po waila la mawa maya happy Tuesday ile mafuta mai ona tatu paanga mai Amerika ia mai se tatu paanga mafuta mai nai tutuila Amerika Samoa ia lenka kala me ala Amerika Samoa ka ko fa talofa i nei au uli ese le ala popo si vaenga le talofa hi to my sister Anatongia talofa lava mafuta mele show sister ya Anatongia all the way from Lauli Amerika Samoa ia sawe fa talofa ale sunga ya Anatongia ai mai se la to uma tatu paanga uma mafuta mai na Amerika Samoa vi ia le atua ve mai Anatongia tu maua tu le atua lona vi inga fa vau sauronga i so o mai malopor so o mai masamunta talofa shop para ya Jimmy ia manga lava ngai longu purple ia wa purple fo ile aso le aso lulu la tau i ngai samunda Samuel Fatalofa e mai ngai Samoa i ngai le maketi funga lei o lo mafuta mai ai le sunga ya Jimmy wa mal maketi para o seki po o kau fa le seki kan kongwa manguvia me umma le lofa le tua ia le si Fatalofa ne uli Fatalofa tatu pa anga masani lunga tau tua le tatu kingdom Global Kingdom TV le nei uli auli manuia auli fia ia la fo wa mai anisio sulang venga le fa malustino le tino le tamo tanga le mia ai ia ai ia le tua le wo o meneo le karkongula ia o ngama o mia lai le nganga singa mia ai pe o nei tatu soul food le aso me aso ia ai mai se foi ia se mia ai fa le nganga fo so soani mo e ma ene ngate ngapiko ia ngai foi piko ia kako kau fai manguia ia ile lofa malanga leo le tua sa lofa tu shop brother ya kapeneta tui I hi my bro mafuta mai ngai le fuimu mtanga venga le fuimu ia mai se la venga mamalo mafuta mai ne mai ngole auli langa le brother le au pe loku hi my bro auli manuia le sunga kapeneta tui ia male au venga malo mafuta mai ne mai ngole auli ke longa la kama ia kwa ni la kama ya wamangkua la sa vevesi kai au ali cap e manga o mi ala ke fa pe cap sa wia se so food waka wawa fa le ko ma ku ma fo ia aoni manuia ma futa mai fa tanga venga fu muy ngai Samoa ma lole so fo manuia fa sunga ma fa nga Mikael Beretta talofa kicks hello aoni manuia na sunga ma fa tua ma futa mai ngai au kilani ai fa pe sister ya pule manuia la nanga sisi kicks I malo so fua malo auli manuia foi la sunga talofa tena la mua talofi auli manuia fa talofa ma sunga fa tua ya Ivan au voenga lango longo
e au moe malongo la he mai ta lofi i he mai wa sui vo ka lo fa la solulu la ngalo o nga tonu o le silo fi pe e fa kai wo o nga tono ne me aso fo i le inga le tua fa ta lo fa sister anga le anga lo fa kolu ala bla ka ai mai nunga e anga le fa pe anga le va kolu le ma o i a ori manuia i New Zealand mafuta mai ia i wani ngai o kilani wala fe malanga atu ia me se foi Patalofa le sungal fatua ya Simotu ya mai se sungal fo ma ya Benjamin Williams ya mafuta mai fo ya kilani ya malanga atu fo no disi fa mo moenga alo fat man via fo tsa tali mai le ai mai ko le fatua wa uli tato le fo ko uli ala kun mai mai hello my beautiful sister Rona hi malo sister malosi ya man via la unanga sister fa tai ya le sunga ya anga lei ya malifata lofa lava ashitato atunu e vai lo mo wale le anga le ka penge kai nunga I talofi hi mai uso o le hi Asia auri manme ya Asia ya mesele le sunga ya tamaya sionga ma futa mane uli uli manuia anga me la ku mo mo fata lofa malo le malo opito talofi and uli manuia ile ma futa malo shitato atunu ya le malo waku lo markako so food pe ona tanga I ane le malo tato tunu ilunga tato so food ngai waku wale tato autu fa pe o le tangata malea mal tangata poto dua ka ngakale la ka ko pingia ine nei ya wauli se ka ko e vai swa nga ya puala ko me ye fa ya ka ko yeah, Oli Manuia, Mama Simotu, hello, we at Sambu, Oregon, man, losti mama. Yeah, nana mafuta, mai fainga mai ainga le uli ile sunga faltua, ingal fala inga nga Sambu. Gerang wa kikinga ki fal sunga ya Mike, mal sunga ya Ivon, ingal Sambu, la lau fe mai ya mama papia ia Mike ya tula. Kako wa nga ilo yo, o kako wale. Ia, patalo fatu. Manuia pokalame se oso le mai solo manuia vo e fainga mai ainga le uli. Ia, sama patalo fa le mafuta atu mo le sunga Mike ma anko Tito ma mama and papa or ka ai le babi, le babi. Awoli manuia. Ia, mafuta mai vo e ona le tua il ne uli. La vai ngala kusala vai ngala lo pa dengi usen waku le alo tama tanga. Le la waku la ka ko me e fa nganga fai mea palengi o si vahenga sia. Ia, patalo fai atu ele fatua mafuta mai awane ngalo like and share tato pokalame ni nei a wauli. Ia, po wai lava la amaua mal tato pokalame. Kako fai va ayala ia lea se I mai al tato pokalame I le tu lai tolu. E fai si umi o le tato soul food. Langal kukanga lenga kukai. Sorry ala se mea. E fa alongo mai. E kako activity. E kako activity le mafuta mai lau samuta. Langol activity e fa kau mo le mo siwai ngali Samoa. Ya le ala fa fonga mai. E ma fai nga join me lau New Zealand, Amerika, tutuila, so se tafa nela langi o le maua mai au oe le, le masani mafuta mai pa angal kako klopo Kingdom TV. E ma fai nga e awal kako activity. E muli la e tato pokalame. E ai se e waku mo tato soul food. Se kako me ila e fai singa siva. Ma ngai er pese nga te kau mire le pese nga. Mal tato foi tato soul food le nei mai ngole uli fai siva mai e umalonga e siva ko lo malo sela ai al waku lo markako soul food o le nei ya uli fai va ayala ia le sei tale tu lai tolu e fika kwala pe le siva wa e ma fa pe wa ku over kele mingu ke e fika kwala ka ko pese ai awane ingalo like and share tato pokalame fatalo fatu sungal fatua ta yala Josefa Mikaela lo mafuta mai nale kalesia IOG I vai lima mafuta mai fo mai sila onanga le remnant Christian broadcast mafuta mai ni se tato paanga so I fo manelo sungal fatua mai se fa fenga ya Paulo Mikaele mafuta mai fo ne Olivi ia le tua malo dear vi Yesu mal fa so o ka le yes yo mama ele le ya Yesu God is good. Like and share tato pokalame kako me isina fatunga lea kako tali mai lea ile fa wina o tato pokalame siva mai Samoa Gospel Music Production.
Ifaru fale ilunga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ifaru fale ilunga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ye mosali mautu lo fava iya Yesu ole tanga tipoti fa alongo ma fayela na upu be ao o mayo matangi malo si mayo tafenga lo fale u mawa elepa ulava Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Afai tutalia maya upu ma ete ulolo to polo inga ewa yitua yutalina Telo ma elango na upu ole poto e uloloto ewa yitua yutalina ile poto e uloloto leo yete oi ni fauta uta ina iya lavea ite oi maya laleanga Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ole mtafanga efso wa ielema wa alfapena Romo langa be ale fauki Iluga ole papa Ani mai omatang mafa Maluerue fale akainga Pa uwa idea Maluti pala inga Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ifaru fale iluga le papa. Oh my wanga malolonga. Elepa ulamba. Elepa ulamba. Ya, coy, facalo facula le coy taliu mercato por calambe nei vaengo le awauli fia manuia mai le tua le ala arwakul kako kuka o le awauli le solulu solua su martasi ne masina mua o le nei foi masina tau sanga tata yai lua o luono ya kako wanga iloa se arwakul kuka ya fe mai le tato au tu o le tangata valea ma le tangata poto tangata valea male tangata poto la maua tato tusi fai tau na we lunga tato bukalame matai e fitu fa o belosu malfa se fa ngata losu mal fitu fa pe ole nei ai se fa longa ya upu nei ma fai ia o te fa atu saina o ia o tangata poto wana fai ro na fale lunga papa ona to mai leo wanga o mai foi ta fenga wangi mai foi matangi o pesi mai leo fale ai le ipa ulava ia wa fava ina i lunga papa ai se fa alongo fo ia upu nei ai le faia e fatu seina o ia le tangata valea na faia lo na fale lunga lo ne ona to mai leo wanga o mai foi ta fenga wangi mai foi matangi o pesi mai leo fale ona pa u ai lea ua nuti pala ina lava very nice ona tato tisi vai taunga hi my brother BJ Fasalaina all the way from Samoaland
Samoan I Samunda mafuta maisha brother ya hi maisha sister sauno ya feta oli manuia sunga level ko afai lunch falai elengi maukengi and rice. Oh wow, kaisi me ai sauno all the way from le sap inai vai tele company ma lo se sap mafuta maisha sister sauno ngai ke wa fa le kako awa nga ye nunga ale pofiki me ba fata lo fa sunga ma wisi si Elisabetta aviata mafuta mai viele lilo na lo fam lo na le wa uli manuia ya lela kako walo tato hai nila auli manuia el tato au tu fe mai la ia like you know ka ko manga venga le elesi so ka ko e manga o manga ko le to mai po le poto ya ai o ngisi ke mi ya peka ko wa ai ko ala fionga le tua e se ale poko fa lola e se fo le poko le tala no me le fionga le tua lela kako hanga ilo kawi ai mai mea ti kawi le fe kawi le ia o ngei la lela kako fa so ai ia be explore for inai manatu. What does it mean to be wise? Lela wingo le nei upo poto ia what does it mean to be foolish? Ia pora fa le wingo le upo valea e lua ko inga kanga lela kako winki ngale asonge ia tafa so la ilunga la fionga le tua awaya ngamo o e nga foi mo o le mea waku go isa yo e fa penga le ro se fanga pe ona fe maila e perina e fa fe pe e sfumalua na sa wata to sina fe mai ai a fai wale se poto so oto ina ole atu ia ile tua o le fo wa i tele mai i tangata o malava malele to ta ua ona fo ina mai ai le ia te ia ia nga fe mele upo le tua lo ngai mai lai ku e nga pikol nga ko nga nei pito e nga mo tato uma e le afionga pa ia le tua ia sauro le tato fa malosi le spel tato ia tato tusi le sa fa tawo te la patanga ile matai ona fitu fa pe luasu malfa se fa ngate luasu ma fitu na sa wele fa ta otona Yesu ile tangata poto e fausia le fale lungo le papa mal tangata valea e fausia le fale lungo le neone ya o se fisiri la ama karka fa so neuli ngai se gaming e fai ai se mese po se filfilinga ai o mai fa pe se pe yo se ki ngai ngalos ke anga pe anga lua pe anga ki ngai ngalos ke pe anga lua wa ke lo se fanga ngai e o foi wow o le makwa ke le o mai filfilinga wa fa pe nga sa fa ia ai ke u ko e ma fa fo sorry wasi se ala ka filfilinga nga fa e ia se ke mo ngai o filfilinga e ama ka maka se ka komenti pe fa pe foi o mai fa filfilinga wasi se venga lo usala o ma fa filfilinga ai ko ma fa fo sorry sa wala nga ngolo makua sorry for my long kakala ngoala fa so kusala lo ka fa so mai so manatu ndungol ka ko comments o le tangata poto e fai taula fionga le atua ma fa alongo foi ia ma fai o ka poko nga ma fa alongo foi mo sita ia ma foi nga le follow ia pe muri foi ina mea fai mai ele atua e fai e au ngoa ma se siringia pe o nga ele tato o le lava so o malia kwasa ka ko penga pe o nga amata me na file usita ia o le rinki ko fo ia ma se ka commentinga le sa fa manato te manga fi fe mai loa e au ngoa ma so fisiringia o le atua malana fa tonunga e o le tangata poto fo e fa alongo makango venga le practice fa kai you know e fai ma ku ele me pese action fo ingale ile tulanga le o le fai fa alongo ma fai ele nga o le fa alongo longo e no fai e fa usiala kankala penga e fausia foi ngale longa fale longa le papa e makua e stay polele ya mamau le me fau el fale le kama ia poko ai kama va aila ya skama valea ske kiki nga valea o tanta valea e fa longa le upu ai le faia kulanga venga le pe e fa le angwa ya pe venga le fa ka e longa ma fau le fionga le atua mai fausia lona fale longa longi kamalanga ia sila fia uma ka ko lo ngionge le ba wese mea
e kua kua ngoko lalo sa ora sami pingi anu ia man wa kua ya angi mai le makangi sa wa solovi lalo ia ere mau na nanga fo le onge ere mau e fengale e ke ia le wi fo i lalo ngoko i fo i lalo fali ale papa e mau le papa ia o ka kalanga le kom fai fa e fai a koe kako kuka po o le tatou whaasoa ina nei fo i wae ngale uli ngai whakai ka inga la ngā e kau ka kai e fo i ngale le ma fau ea ma whai ngō fia na mara malama le tatou whaasoa o awe i si alwin ki ngā kuanga e kako venti o le poto e loa se fea na tupe a wā so ti munga fo i ngale ea e le wha alua fo i ngale mea le au ngā e whai ngō fia fo i ngā wha maa ngalo atu le kanga poko tanga vai ngale e fai ngofio ma release la fa ma longa yo wele ase me ku umi ai fua ma le ma ai fua ma fa le ko mai fo le box fo le fo linga ia ai al tanga te poto va ve ya pe vole tato fa so ile tato fo so food ile fa ma ngalo e va ve anga release ile tulanga na o le loto fa ma ngalo ia mai ai fua pe a uminga kango e ku se mea finga le fa mangalo oi al tata valea e manga o foi ngale nga le fai o nga ruenga manga o e vave nga saule tu manga e vave nga saule kau kama venga ke vai aku kwa le loa lui foi lalo e rea mayanga ye lunga e le fiu si ta e foi fatunu nga le tua ke lo le aku nga kanga ka fa penga la fe baile le fata otona e mua fe upe fitu ua e kanga ina ia o kama vengale ai mata o le tua e te maua le poto fata oto na e mua fe upe fitu fe a matanga le poto o e te maua o le kusinga fata oto mua no fe upe fitu ngai fa hali mai ki o mahau e le kuenga me ke maua le poto o le matanga le ali o le matanga le poto ai ino tangata valea i le poto male ya awa oina vai le me ino isi ma enga sia ino pe awa oina ia o ka ngaka la matanga le tua ngake mau le poto e fa pele fifa alongo ia e ke fa mau nunga e ke fa fia box e ke le pengale fia kalia inga se fa tuanga le lona winga o le vaenga la ngai au wai si vaenga pengale o le au valea ting va vaenga au valea va ai te to ala le upo le tua va ai le like you know kilo le tato ile tu ai ngā tangata lev e tala noa mai le tato au tu le nei uli va ai te toa tangata poto e va ai te toa talia fo tuanga le lei no winga le ni fo tuanga le anga kama venga le kai peo le kala le akasa mo venga le ne mai piki ese ale loi ai nga piki anga le mea nga e venga le fanga ila ka olanga ale mele anga fa bas ke melo makua ya wal fa bas ka poko langa na o mele le ya o mea e plaza e manga o mia e ka kau foi o nga ku ko konga tangata poko langa system i longa mafo fau malonga e ka penga ai ma seki longa sa a wa fo longa neto sanga e tere fe awe a wala mai fata oto ese ne mana ia pe mai fo ingale pe no e fai tau e maofa foi le loto ile ma eu foi mana ia mo linga mai foi ole o le fe awe tama ia fa mala mai nei tatou ke rola o isi o ke ngofo ma fo o isi we ngale wo ngofo isi ke mi pe o vai ngai fa fata oto tu si fa fata oto we ngale ile ka mo faingo Yesu e kau fa mala mai tatou i fe kalo fai Yesu kalo fai Yesu ke le wanga venga fai tama fainga ina ia fa mala mai nei tatou ia e fai or como fai ngai au mai le tala fa tai e fe tau i le taimi ina ia fa mala mai na tili ai le fe au o lo como fai mo moli mai ia o mo foi la ia le ko sa Yesu ko fai le va venga se fa kilo ai everybody e fa kilo ai tatou e matali tonu ai o le lava e fai le ngal venga Yesu pe ia la fai ke mingai o le o mal te mingai o la fai e ala le anga pa ia e fe soani mal ke mi foi ngale e pongi sa e mal ke mi ngale vale ai tatou ia
ke venga le lawa ma ko itita kako ala fai nga venga le nga pa ia ia ita to o mai le so sa o ko inga salonga hey mala maia ai uma i tangata ia ai uma i foi o ka ia le ka fa malama Yesu i o ka mai an ko o ala nga fa sa tau Yesu o ka mai an ko o vai la aku pus me mapenga ia we kama venga le ua o se kanga rua ku fai se ngai fai se menelei ngai ave se tupe fa fanga ia ke ia so soanga te ia ai unga ifo ko fa sanga ka mai la kamba ngai ia we e o mari o le fionga le atua e fa penga se ka komenti e alu ku sal ka venga ngai lo fa ai ke ua ko va ai akuma ia ko mai le tua o ka manga le ngalu ko pingi e o ke pole o le facility in natural tato of viewers o ngisi fo io example you know e ke ko mengi me o kako e kalkala hoa o tato ngalwenga au mai au atu e le tato fa so le nei uli e pe ona yai ia wa ke roanga ngai example ngai le ke mantuanga ya uia au ke lo fo le malo la tunu wa tau na fo ange example ngai ngofo ma le malo tato tunu e mafai la ngai kanga fa so mai lungal ko mengi ma fai nga e kanga fa so me ngol komi se ma ko va ai fo ila ye angi si fo me fo nga ngo fo ma malo la tunu ma ko ke fia alu wa ko fo ma ko vi nga ma ko fia lu fo nga example nga ile tangata poto ya ma fa ta inga ni tangata bye po le bye ya o le la ka kul ka ko pesele ai sa wela sa ko mengi wa lo ke va ko tele la tole ma futa mai lunga o le tatou por kalame kusala le mele abaku o me so example fo nga ere se ma ko e packet ko singa example la fo nga le kanga ka me fa pe ile kanga ka poko mal tanga tavalea ya a fa pe ele ya la kanga ka ko singa peseria e ko e fo nga le minki mai lunga la wa fo lau wa fo ai ma uma longa mai la ko mengi o kanga lo la ia le e lau aku lunga lau ko mengi dia ya mangi fa ka inga fo wa o fa ka inga ngo makua wa nga ya fa ka inga au ke fia manga o lai fa ka inga e umar waku ka activity awane ingalo e umar waku ka activity au le so ka ngo ve ngale o ke fia lo fo ya wing fa ka inga fo ingale lai lo le malo la tunu se i fai mai lunga pe tasel minuti al waku wa ka ko comments le e mga omia ngio fa ka inga fo ngale ke amai ngol ka ko komingi le la ka ko pese le o ka ko pese pe afol ka ko pese e o ke va aya ku lo so se komengi ya po ngi fa ka inga ke lo pi j fa sala ina kwa meni fa ta inga la ngo fa mai ya wa ka ka fe wa i venga li fa mua ma na venga fe wa e fu fa mua sa mua ma o le para le o ke ro anga pe ke ko ala ngo fa ma pi j le ala mo sa ma kenga ai ngi sami e suala e makwa ke le ala fa ka inga le ngo fo masiva inga le la play akla ka ko pese le siva mai e ke siva ma ka me ko men ma mai fa ka kusol ko men mai ke ko pese mai sis wangi examples e ke ka ko men mai fa pe o ka oliskan ka poko oliskan ka malea fingale e sawa nga wa so uma sawa e po ha vangi fa ka inga ka poko ngai ke lo awa fo fa ka ingol tangata valea na te lo ngale uma mai ya fa uma kro marka ko so food alwa kro marka ko activity se fa ka sama aku le kingdom ko fa popo mai si me nguke se i vinki ya ka ko activity ya au ke la ka come la ka come fa tunga le te liu mai vela ile awana ngalo mai so example example ma wale wa fa fo ngale mal le tuno example na tu ya kango na fai mai so example ele umi ka ko siva mai ale se fai ka wa kulai no mai example foi le mai male au America Samoa male au New Zealand se va ai la po fe ku hu ya e ka nga la nga example siva mai ya hey Siva
Malo lava si o lo ai aku mai. Kenge langi sami lea uai nunga langa foi. Langa whakaikainga. Sa kore wā, veo mea kenge langi sami. Fe mai lo me. Fe mai lo me aua e te tau mawhai e whaatau. Pe whai se lua misa ma tangata walea. O ngai ke walea koe ma oe i angare. Le lai fe mai lo me. Aua. No inga ma ai aku lai sau tangata i longa mai ha. Ya, laku haoi ya fa count down mai tangata la wala fa pe anga ye yo langa leo kele la pe sa wali do. Hi my beautiful sister Seta and Anna mafuta maneoli Samuelu. Ya, o tangata poto na te faulu no fale no papa tangata wale faulu no fale lo nyonge o mai ya solo lo wa fa ngofia no tafia lo nyonge mapa u wifi la fa unga no poto. Video mai ya kama sa mai ke ka ngi sami. Sa kolu ia whaata inga lo matua lome o le ita o le pote whita lai o le vale tau fio fi mau i vewa ai ka ngō fifo i a kenge sa o le mea e le ai ola mai ke poko ai ola mai ke walea so le PJ e sa o aina o koe mangkuwanga al kala ale afu koe mangkuwanga al kala ale pangka ale kala PJ o whake ka inga lea PJ ale mai vasalaina mai ngala Samoland pe mai e ola me e ke poko ai ola me ke valea sa o pe mai lo mal afu pe mai lo mal kala pangka ngare ai valea le me ke poko ko ale make sense fatalo fatu le sa mo le mau le sunga ya lome fatalo na suma fafa mo mua ata itasi uma fafine poto mati na ero no fale o le fafine valea na telepetia i ona lima le e loku fo ina kenge le a uri manai al fasoa ale sunga ya lome ne uri fai mai e lole ta sunga ya Susana fetalainga Susan fatalo fatu fe mai e lole tanga ta poto le awala tala no ai malana ngana o ana ngayo inga e lo ai le ata mai e fua mai ana ngaluenga e fai i mele lei finao i mele lei a tangia ile atua le tari tonu ai a le vale ua nao mea le lei na titaria le vai po fela la fanga e sa wale sunga o ya Susana ya Susan e leo mafuta mai e maa ngai sa a wale lafo le malo le atunu me vai le mea ko wangango mga oi e vai le kau ngā whakai ka inga e mai ele atunu ma ngai tele ma lo fo sa oka very nice le fa asoa alela la ka ko ya nga koe whaasolo ka ko wanga ina ngal mea whai mawhai singa siwa ngane se e whai singa ko mal kenge kuka e whai ama whai singa siwa ma nei ale a foi le whata oto lea le fale le le fale o le tangata poto le ana whaurunga o le papa ma le fale le tangata wale ana whaurunga o le one wai loo mai kako le kala lea le ai o le kusia le ngā mata mai ele tātou pokalame mata i fitu fa upe losu mal fa i le lua su mal fitu fe mai lan men kupu le fale lea ngā fausia nunga le papa fe mai kafe mai le mai tafe o ti munga lo longa fa tia le matangi e le i malu e lava ai fe mai o le fale sa fausia lo neone sa waki munga a fa kia ma ngā ia kwa i lava pa ure i lalu au ka uara ngai uli o angi matangi wanga o le fale ale bele la mafau wai ma le tangata poto au ka uala pe a mai la ta ua ne uli o ani matangi no fe ngai ma oi ma e me se fo o angi vai kafe vai tafe tele ngai ma ko lolo vai ya lo fale uma mafaki munga ngai ku ma mafa mai o faale kongu po yengi vai kafe mangilo longa i le faale nganga ni fa fita auri fo yo lo fia i fo i lo tasa fe martes pa ia fausia lo fale lunga papa o ele papa o Yesu o le papa lo tato o le tanga wa he ka kauanga i ere keimel ai awale fatu a matale nei tau sanga e se fo i ale pa o ale duo ngola tau e kei loa e fo ingale e mau ya Yesu o le papa mautu e fiu le lalo langi e lue oi e fiu ale au kau fase fo ingale mo mele wa ko akere au kau fase mele au kau favalea e favalea oi e fiu sa tani e fa ato i lalo oi
Ia, e re kai anga malue kanga kai whaavai le papa. Ia, e whaavai a Yesu lona fale. Ia po lona o langa foi. Fausia lo fale i le papa o Yesu lea. O alangi mea o lo kako whengale e ka mawhai e kako ea foi. Practical application ngale e ka mawhai e kako e fausia, you know, e kako. Ngai skepu foi ngale so soangi mo ka ua. Ngai ka mai skepu a foi ngale le avatu foi ngale. Ya okay rua a tonu e so soani foi malo sa. Ya ai mai ser ka ko wanga ai i le nei tau sanga ua ia ia vea le o ono. Ya o se tau sanga e mausari ma mautu wai lau fifilinga e avea Yesu ma papa o le tau le tanga. Ya Pauas o skepu mo moana ngai menti e venga ngau ka mo o le step mua o le whaitaura le awhionga le atua ia sa uma ko anga le loku whanongonongo le awhionga le atua wa iskaka venga le makua whale anganga e ke pipi iai e whai mamentoa venga le mo oe e ke wa erkanka venga le ke laku lai a maile sosoangia oe e a ki lenga li filifi lo ea ai wa erkanga kai ke lua e ola ola le helo o langa whale anganga e au ona le atua e whai a onga le upo le atua e a vaku lava le atua tangata e lo lotu. E whapere atua o kangakale sosoangia ki oe. I a kili ai o ngā i ruma e le tātou wafoi. E le kako fui sawaringa. Ai mai se le tātou iai ngeiwai kaimi whainga ka. Ni sau o le a whainga le telo whawhita auri telo whainga tā. Longa winga e ka uara. Le wha mausali o le tā fale, o loo fale, i lunga o le papa. Whemela le whata oto na suma tasi, wheupe suma le wha. Whata oto suma tasi, wheupe suma le wha, ngai sau wheupunga whemai. A le aise pule, ua maa leia le nu. A ole le tu atele o whai pule, e saunga le muai. Nunga winga lai ka kau o nga e wa ai le leisanga se kanga kwa ingale. Ma e tatalo i le atua, e wha asino atu le tangata e ke alu wai. Ia wha mau kui ngā le papa lea. Ia mau le lei oe. Inu ngā le papa lea. Wa a wha pe alu oe. Sau oe le manga oe mau ku. Ai alu oe si waenga wea kau wha se. Ia. E wa ia kurisko e sau risko inga. E viu e koe ki kilo oe. Wa e a ngā ia kua. Wa ila oe. Au e ke mule mule ka waso. Au e wawe e pa ile. Lingale. O mangku wangana le kala ka waso ma le pipiri. Le ka avale ma ko pipiri le mfenga alu bai. Mo foro pipiri ile me ia le avu. O ia mini i le singo fo. Ai mo for ka waso le me ave ai. O ka fa ko i fo le ka waso. O ka mo ka waso. Kusala. Ma ko ka waso o makala le anga o vai le o pipiri o le anga vai. Ala o ke ru ai. Kusala lor ka avale pe rua le Zalor ka avale. Kusala fa singo ka waso ire pipiri ka waso. Fe merka pipiri. Ella te oe yo ku va vera ya ka waso. Fe merka la ale a fa pe va ya ku pipiri wa foi. Wa o vai ku fa mai ella te yo ku mai ir ka ire pipiri Fai ya fa pe nga. Kusanga nga mangeso le va pipiri ko aku pipiri wa sa o pomo ni me ver pipiri. Ella te o malo. Ole biala ngai mapo. Ole biala ngai mo wala lu ka waso. Nga masa awal po mori fa lo kana pili. E ya te o mo le lo po fe aka. Lo wasa awal po mori. Taua le fai lo filfilinga i le sa o tangata. E ya ke pipi e fo i ma ma e ngai inga ia fa mausari pea. E ya lo fa vai le papa. Kangola pa lai le fio ngale atu e lo langa ya so fai so. Kangola pa lai fo ngale. I au tupe, i lo ainga, i mawtanga ngai ke iai, i kukongo longa ruenga, i kukongo mawtanga. Ia ai whaapea fo ia wo, e ke kango ai apalai ai, whao i tangata na lato, whau whale lunga le papa. Ai lo vaenga le whau lunga le one. E ke ilo le le ia, Ia, kango lai koe ilo le lei, ma koe wa ai le lei, mea se o le kua ngai. Wa ia ke me la a whau a koe la a mau kua, oi, ai sa o kua ngai. Papia ia o sofo ia e sa lutu ana e fa mga kunga e ke kangola wa ai me se ina ia o ina i oi papia fo ia o fo ingale wale
ai awal ko like finga ni fa perkero ko misinga fa tuana ya awal ko fai no ma onga ya ma fai lo me sa au ma fai le me le fa ka inga a fa pela o ku nga isa sa fasko alua si vai nga le fasko alua PJ vai nga PJ ai ngai wa fa le ko ngoi oi a wina loa ta ua ko fa nga me teti e mai ia le siko inga nga kipi nga mea awa e kere ame kula i mai ai e kere ame kula i mai ai ko inga mea nga ya ba ngai fesiri la e fa o malta to fa so o lela uma se ka komenti fa so fesiri la vai o ia o lau filinga la fai pe maka fia mai ai le tu le ka ko ke nunga ke me fainga filinga fe mai la fesiri pe maka fia ile ku ile tu ile fainga filinga le pe ma fai foi ona fa pe maka tu mau le nei me ola o fili e fai pe fe ngai lo o langa ma tangi ma fa le nei o langa e fesiri ya o fesiri foi ya oi fa ma rosi it's never too late to make the right choices fa pe nga se filinga na e fai mo o lo ia ile va mo e to e fa sa wai ya pe foi ona fa mana tule ya ko pona mo fe o pelima o ka ko e fai ama mai fa manga o ka ko e fai ya le e fai ama mai ngai kusinga e fa mana tu e ta tu sa wanino ya por ka ko so food for ngai uni ya fe mai na ko ponga a fai wale se poto i so o to ina ole tu ia le tua o le fo i te mai tangata uma ma le tu ma le tu ua ona fo ina mai ai le ya te ia e vai le manga ya o tato fa sona ne uni ya va noa lava le tama i so se taimi o lo fa atali mai o ia mo o e ma awange e fa pea o malo kaini le ai le pule le atua le tato taimi o lo va noa pea le taimi le atua ma lo fa pena ona fa atali le atua mo o e ma o le tato so food nga nei mai nga le uni alena la alua ku le fe kau vile de ko to e 2 minuti ona tale o le itu la e tolu alela la alua ku e lo ma le tato tato homework o ma le tato activity o le nei a wa uli fa alongo koko ale lei ale fainga ka ko activity umalo fa mama lama ka ko activity fa seki lo ka ko fa mai na fo tato pokalame fainga na ka ko activity kusale mala tunu fa alongo le kusale o tato activity fa ko a faida so e tatala il tato pokalame taiao e tatala il tato pokalame la so taiao il tato activity e fa pera no fainga kusai kango e pu so video ele umi venga le nga share mai le ka ko page pole kingdom le page Global Kingdom TV in a messenger e ki kango la share mai o le fainga la le e ki kango fa pe mai fa soa mai SMS senga e faia ile kua ngai ngai kango le ko e ka mai o fo nga e faia ngai umangui ai e ma o le fainga la nga ka komenti e ki kango la pu fa le lei mai lo video fa au le mai lo box pulia o le fainga no video e fa gangster de ngale be serious pulia o le menga e ko through ele umi penga le kasel me nguke pe kasel be mal afa e fa pe mai fa ke kainga la vaku afa pe la wa o fia e biro lolo ai ke o fa mai lo ma ma fu lo o me lo nga ave fa ma ave fa ma ko o ko fa ma fo e me lo fa mai fa lo mala o plan aso fu la sa fa lo exercise ta uma fa ma losi fo le inu i pu vai e balu i le aso vai fengo fi penga ia o foi wa nga ia fa ke kainga ma nga ia foi e fai ma fa ma lo si au mo le si vai nga a fa pe fo le fe mai o ko o le ko flu le si vai nga ia no winga la e au nga le fa so le oi e sen me na lo video ngei al wa ko ma nga ngei e ka le lua tai au laka lo tato bukalame ai open a kulka ko pokalame ai tu ina tule lunga tato TV dia tu ina tule lunga lau fa soa mana mea fo isa au wala fo isa faia nga ma fu ai nga
Koe seki oi. Koe seki oi. Ia pe o ke rongo mai malama le mala le tunu. E kusai fo. O ke role maka mai fo is vaenga le mai Australia. Ya, o le vaenga le maka mai Australia ni sila. Afa pe fa ki fimanga oi sponsor mai mo le price. O le kako price. E anga isa o ai sa boa. Ai afa pe fo nga ke fia join mai kako pokalame ta tole mafuta mai tunu mamau. Ya, send my inbox ale Global Kingdom TV. Ya, o nga afa pe le mafuta mai sunga ya emi o kero emi se temi mafuta mai fa ya emi. Kero hanga emi la fia sponsor nga kako pokalame. Ele tua melelei. Ai vi ele tua. Sponsor mai tato pokalame ya. Ya, o le credit ya nga ai Samoa. Leo fa fonga mai fo ele au Samunda. Ya, se le pele o le kumu o Samoa mga ya kanga Samoa. O le tato pokalame na ai o le kako homework nga po le tato activity. Ya le mafuta mai dise tato pa anga. Le ala tu ina tu e fai mai ai lau ka mai video. Ele kere se video. I ngo fofo ya fa pe fa talo fa tu sofa o ka le fu ale kaini. Ale mele via manga o le tato activity. Nga o lo apia mai ya o le mesa o valo ai melo lolo ai pe tai. Ya wo sala mo. Kaya pengar pengar video. Ya pengar ya fatalo fatula ya ila tola wa kusala ya wala fa aswa. Ala fo isa wala fa aswa si va ngale. Fatalo fatua ya pe mai PJ fa asalaina e lol tanta poto no vinga fa pena fa tanta valea e ala guys. I seki para. Awal fa ka poko ai tanta valea nge uka awal fa taua ya. Thank you Asia. E saula sunga ya Zusen fetalainga all the way from Lanui Savai as Ilia to Inei Brisbane Kicks. Oh, okay, Seki, yeah. I wonder if Seki. E lava Jamie e lutia ai savalinga va vita ole ai mawaa lo tato wola fa alfa tutua awane ma lole fili nei avea o matanga tavalea ma nei keren fa soa. Ya fatalo fatu mai mane ere mai fa mai la fui buari. Sau male fa soa cap tata pote fa tu se loi ia uma e va ko mai ro kama sao ia mala fo ia o le pote la utele lo na rofa le vale e manatua ia o na o ia lava male olanga ai poto e le ka e yo fori e vale e va o si ai foringa ia e va ai la va kusanga e kama sao kama masangi lungo o kulanga fo inga le foringa ka e ma me fa so mai so pala ya cap ya ai mai se lo fenga venga ya ma awane tu ava no le fili ma waso no fanga ya sa o le lo me o tata ele tem meu fanga tava va vitauri lu tava lo tata ola fa tu ai tata tu mau ma fa maoni ya yesu o ia le papa e fiu le vale porti apolo e lulu ina lo tangata le manu e lu e langa o mausali yesu lo tata manu papa from Brisbane Kicks Seki. Ya vai le mafuta mo fo ile si Brisbane ya. Fa pe fo ile fia sponsor mai fo su centra or kako activity anga isa mo. Ya, pu e mai se video ya ma fa ilo mai ai se me vo ingale nga lu i fo oi. Po se me fo nga e fa ia vo ingale sa ko e mau ai o ia te mau manatu e fa ia lo wa fo. Lo o e filfilinga vo ingale inga ia hiolai inga ia fa penganga ave esiai le fa fitauri foi ia po se mai foi ati oi fa talo fa ti prada ya Nick Paula le fa to ai atu ale malo ma sista malo anko awori manuia ia fa mama ese mai tanga vale awa te mawaina le poto iona la ngutu o le tamai tanga e ele utanga mamao e fa mala mai oi ko se ma ngai el fa so la tunu Kia ora and mahalo fire sina pisi manuia pokalame sis. Hi Blue, kia ora Blue. Awauli manuia sister ya Blue mai sau video. E le tato pokalame. God bless. O le tato pokalame na ne uli 5 minuti te ainele tu lai e tolu ele i ova kereanga i mingu ke nga sekse kia kako. A tato pokalame na marfa manatu o tato pokalame ia vea o se tangata poto. E fausia lo fale ma lo fale ia ile papa mausali o Yesu Keriso o le tato por kalame ma le tato activity aso ataiao o le aluatu e tato video ia a mata tu nei ai ma fau
pu e whaelei mai lau video o lena adwaku nungal kako mai ai mawunungal mea adwaku al Klopo TV ngengi usila male la langi atua lela asau wai lau whaasoa e au ngā fo i molesi tangata e au ngā fo i molesi tangata e lau whaasoa e whai fo i malui ia mawhufo fo i wai e o lena mai lau whaasoa ia ma mai male au wala sa e whai ai inga ia hio lai ma solonga lelei e lau sa walinga ni neitau sanga ia malau sawa i lava ia i nei tau sanga ia o tatou pokalame na voli fa malo o tatou ia mana malama pa college ia ma le Klopo Kingdom TV e mai se foi la tau lango ina nei pokalame e mai se le Zoom in Christ o lo fa pena na ngalue fa atasi ia awale tatou pokalame tu ina atu ia se te tasi i le tu lai lua i le tolu taiao alu atu tatou video lela ngofo fo ele matou vaenga le ngalue ia ba kari aku ka ko video mai le lunga ia kangolonga ko fa solo aku ba wale credits e ba wale credits ba wai foi ia le tatou low top up if I wa mai ala ia le maka svai ngale mafuka mai samunda ia o tatou pokalame na ne auli fa manuia le tu e fo fa uma o foi lava singa uma nei aso ia ile anga leo le tu e tute ma faiva pei ona masani ai le aso me le aso awali itia le tua me uma se upu foi wasala se ngana o papa lo fa fonga sa mo le nei a uli fa mangalo lo o le atoa ai fale le tua to finangalo ia ma ve o ma o ni tangata e fausia tatou fale i lunga o le papa o Yesu lea tatou filoa ile aso te ao le tu le lua ia ai mana tua tatou homework por tatou activity lo tu inatu e pu eso video I send my manuel ne only Lord bless ona Yesu mene to fa soifo Samoa Gospel Music Production. If I will fale ilugale paka ao mai wanga malolonga eleta ulamba eleta ulamba If I will fale ilugale paka ao mai wanga malolonga eleta ulamba Eleta ulamba Ye mosali mautu lo fava iya Yesu Ole tangati poti fa alongo Ma fayela na upu Be ao o mayo matangi Malo si mayo tafenga Lo fale u mawa Elepa ulamba Ifaru fale iluga le papa Oh my wanga malolonga eleta ulamba eleta ulamba Ifaru fale ilubale papa oh my wanga malolonga eleta ulamba eleta ulamba Tabia baya ubu ma ete ulolo to poro inga ewa yetu ayatalinga telo ma elango na upu ole poto e oiloloto ewa yetu ayatalinga ile poto e oiloloto leo yete oil fauta ina yala vea ite ay mai yala leanga Ifaru fale ilugale paka oh my wanga malolonga eleta ulamba eleta ulamba Ifaru fale ilugale paka oh my wanga malolonga eleta ulamba
one tafanga efso wa ielema wa ai fapena Rongo langa te ane fau Itunga ole papa Angi mai o matang mafa Palue rue Fale a kainga Pa ua idea Manuti pala ina Ifaru fale iluga le papa Ao o mai wanga malolona Ele paulamba Ele paulamba Ifaru fale